مەترسیە ڤایرۆسی کۆرۆنا di nava civakê de roj bi rojê zêde dibe. Li Sinûrê qeza Şêxan heta niha 4 haletên Covid-19 hatine tomarkirin. Êrişeya li ber xelkê vê qezayê peyda dibe çunki hiç amirên henasaya destgîrt di nexweşxana Şêxan de nînin û hefiyek guya cihêgazin de xelkê vê deverê. براستی هتان ها مترسی هاش شعالیه کرونا ویروس و مدفع عالم خوب پارزش چند ناحیه هم مقاوه براستی مستشفى شيخان هتان که ماسی گلک الزهف المزه بتر مثلا دعم بتكرنش قبل حكومات مركزي في حالي دا نبس جهاز هنا زاد سكرتنينا همو تشتكي كوبيت ات بي تي في بو كارمنديش نينن وبو نساغش نخوشش نين اف حالك هو امتدى جاء كورونا يا في انتشارك مرضك وانتشار والعالم حموكي مفروض حمو تشتي متوفره وقائيه اول شيء بو كارمندي دا بقار دست بيك اب شغل خوبكت ji destpêka belavbûna vayrosê korona hikûmeta Iraqê sozda bû hemû pêtiviyên tendurustî ji bo Şêxan dabîn biket. Lê not roj temam bû û hîç ew çavereyê wê sozê ne. كارت الشيخان ومستشفى الشيخان السرب مسلفنا قال جاري دا خواس كرينا كتشت بوان بينا كرن بس ده اطانو شك تشتكي وصبوان هاتيا تشت يعني ستوي خور قرتي او بارزغا دهوكا ورغا برياس سغرميا قشتيا كاش رجع ولدا كورونا هطا الى الروش خلكي بيجين موظفه ويفا نساكنينا جهاز تنفس صناعي يعني مال رد هاتشي كريا المستشفى وتختارت وهاتنا تدريب كرن اللي هطانو الشك نا جهاز بما هاتي كرن نا تشتك هاتي فركرنش مسلمه قەزا Şêxan û bi 180,000 kes lêdakindîna ji bilî jimareka zor ya awaran. Heya niha nêzînî 40 kes di karantînê de ne û 4 cihên taybet ji bo karantînê lê hene. Îdara û xelkê deverê dixwaze wekû amadekarî bû haletên nexwazira û heger peyda dibe pêwîsta îdaraya Mosul çendîn amirên henasaya destgîrt bo Şêxan peyda bike. Malşingarî Kurdistan 24 قەزا Şêxan